Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Senior Vice President Jong Kasengsan Partai United Democratic Party uba Bindo M Lanong ulang baka Sarkar Meghalaya kadai ban yang halor ki nongrim ban penksan ya ka jingnya penbet ya upur usam bat ka jela Assam kabala sedang banyak syat-syat benta syakmat haga jingnya keren mat kilat pathai Kubor uba Bindo ulang balada ka Sarkar Assam ka yang halor ka North East Reorganization Act hat khandai spa hanyo puwei ban penksan yala upur usam nakaliang jong ka Sarkar Meghalaya ru kadai ban yeslok lang bat kis im jong ki hima khasi namar babon ki jaka ki bahab hapo upur usam jong ka jilla ki dai ki bala sanshar hi da kis im bat ki batibha yala ujong upur usam bom don wa mi ki wa haja ka don wa kala ja ka wa so kini ki national boundary so ki aja te katarung ini belum realistik ni nama national boundary jungi berapa ni pe mo ni luom ni pe khamtam ni ki wa itu ifi te Ndai kita kiwa ke belajar, berkirit tuan ulum dan ulum tuan we issue. So therefore we need to be realistic. Number what ki boundary mark, ki national boundary mark so belajar. Haka kota kam ja. I agree. Ki dulir kam ja. Ndai kuasa empat ujian kumta. Te haka ni ke bentar ke bakum ke ni. Ladon kam banyak perkhat mai. Haka nungrim ke bakum no. Ni sini ni di mana kat, mo, jadi seng halang lene ke, Sarkar District Council DCM, akan nongrim ku bakum no, namar kidan kum gitar ki bawa kum ta, te wat ki hakis CM jungi, haki jakan jungi CM jungi ru, nanya tu ifi, pergi mak, bah kidan, berkan pi, khairim mudon syado syasa asam, khairim mudon syado syasa asam syad, mulim, kajuhi, buat kibi. Ki nong stone, ki jirang, ki jengam, ki ramrai bakum terter. Tingin hap ya pej, kayak gini semua jong kiri. Nomor satu ki beri jongi, ki don, bat ki badon kejuk urkom perkat. Bat ladang iya yang bet kumi kepon kebelong mendai. Tekamu nungkot syu atal. So it will never end. Tinggi hap pensim kan ni, nongrim ki bakum. Kata ke stan ke parti jongi. Bat ngikwa ban penbej ikan ni. Kalau agak balak bahkan pun no, nang Islam, nang sarang. Bat habalah sarang. Kamu labam sarang telah ada kudut. Next time, mana pun tak cuci pori pun. Hapo Delhi, udam Rajiv Gandhi, Indira kelas sekarang. Udam Rajiv Gandhi ke Prime Minister. Assam, kita suara saja. Meghalaya, Kapten Sama. Kongres berolah. Kongres Delhi, Kongres Assam, Kongres Meghalaya. Lalaki dalam serius maki ingin jin dala. Hakan no remru banyak penbet. Hakan rim dapat suatu jemut banyak bela. Nak tak ada. Tengah seorang yang ipi kapor ke babuan Kongres kita langsung suka awal Meghalaya ni. Kita langsung buan maki. Keren popor keluar mana maki. They had long innings. Kila isyong bola. Mentang maki padhi ki bakiran ani kim sulam pembet. But kajing kami kat ni kalau balada kila la maki pembet to some extent alin some make some beginning. Peni dak penishin ketuk ni ke bestang. Katang ngila syua buat be kini. Mentah kabu ingi kajing kabu ingi jing tengah syusau kum ni. Kalau orang mendah ke pasang, we have to be realistic. Oh, iba. Toh, minyak pet bro, yaki halor kijing sisya, halor kania, halor jutang, bah halor jengki nongrim kiba don jimut. Realistic ke, ki nongrim kiba don jimut. Larangin yang bandong bah nadu upuat jengki kasih statement syua. Toh. Ngatang iba larangin yang kata kasulong ba kume. Ba ngin penkesan ya ladi. Yes. Nggak menjuri kata. I agree. Ngin penkesan ya ladi ya kanongrim lo jong ban bargain halor jong uput kumba ulong haki por kibaret. I 100%. Ngin ya dai dor halor jong katu. Ni penmi kan ni baik uput jong itu new tu nang nang. Ngin ya dai dor.
Hendai ban bat perking ya kata pasam tum tre no ni wong ngi tengi ya kat kum profession juga 97 Reorganization Act hantak te ni kwa banyak perking na ngi kwa ban long realistic banyak hakum kan nongrim jong ki balong benta bat kinya bet lang justru jimut lang te in hapanya adjust hantak ngai bakalong ta bat ba larang ila ban ya dia kata ong biang sisir kelam kedau ye kinungrim jungi nadu bastang kamlong ngin habban bargen bud asam da ka kedau bapet jiput jungi kelong kumne tenrei un hakani ngai pu Gentle Hills ya da kamta padang tu kun hon Gentle Hills kong to ana shangi tangi ki jaka ka basong pernah ki ngamut hakata kinungrim ka bang ong ay mentan Gentle Hills lo ya kamta tangi gitu ke jaga ke wasyong ki penar jungi I know gitu bom syong shu tom lele to si pet ngamut that kind of a bargain kila ya gitu ngamut hakta kan nongrem ku kum kata le si ngiru ngila banya ya tang bang ong yang sesin they ban start banya penbe aslam kata ngila ko yang jing ya bakha so many things have time has passed things have changed Kamlong syu umulong te pot kiwa kibadon kimdon syu baka Meghalaya kayeng ha kanongril jong pot usam kumba julong na du pot barim ta kiong padu chandra chukumti report kong Assam did not want a pound of flesh kam kwa ki kwa bet halwar ke ai ke baka constitution ko kabut 1971 constitutional provision they did not ask for the pound of flesh kim simpan kuno ke bapla ndai ki yang bet ha nurim constitution kabut 1971 di Organization Act ulasa ulai ikut Islam ulai bun ki ai ki makila kilara asam lawan ra tu hak bakut uju kumta ba kineru ki yang akan nongrim jengki nadu pastang uniru yang akan nongrim jengki constitution puri ta kumta te wong menta ni ai kan ni kejing sono mangila ya here both the parties ni ai kita ka di report di Chandra kila exercise for 2 years kila study ikut Islam dan dai isem kunta the question mentah kalong kila ayu isoka badan hartu upor kila ayu hadian je betul nganga ju yang ni kan ni lada kila la ban pendap makina do tu upor kan jinder lolong da punggai halor jong kata kajing sngog bang ong pi halor kajing sngog jong ki himaru wajong ki ba ki basyong situ ni de menlong realistik amal ladang ya bat dia kata numla si un pebet lanu bat ni ki barit inang yap nama tu bahe tu turte ni ki barit ma ki baduna bor utai uba bun pat uba khan bor unang tur situr ni lam no tegelang pi le tur situr betang bertur arjar si pau sangut ki bre jungi siapa nyam atau ngila ban ong ba ha ban kibri jungi kin suyap ai ki bapli kan te kino ke baya keran kini ban yang kat kum kanong rim jong ka jinglong jong ka juk ba manta hin bat ek ba manda item pojra suno ha suyap bat ek kim song thu kidon kibri ka tu ni ki ba penerang ki ba song thu ik jing sisa I will not agree with it lalakim ya ha bat ngaru ngam so ye ngaru ngam ya ha bat ki number kinumla kitu ki ba suyang ba ka tu kanong rim klam song thu kinumla hiban tengah long realistik yang ini song bet banyak keren dengan halor kinorim juga jisya as prevailing akin por